Yo, what's up mga kabaak? Good evening mga karuba, kamusta kaya manan? At tayo manan tipagami yung John Mark Pastor, operator in Balsamador, aka Karuba Amak. Itatangarabi agan box tayo, iti ginatang ko nga item DJ online manan, nahiligag ti online ka nga pa nag-shop shopping. Ayun kaya man pagyamanak apo dagiti nag-subscribe di channel ko ket naabot tayo ro din dito sa 1,000 subscribers. Yahoo! Gapo dita ag-celebrate tayo. Minom tayo ti sami. Okay, mas. Bago kagan box ilukatak pa natin eh. Happy 1K Happy 1K celebration Karuba. Sapay lang mata mo daw kayo pay kan antabayanan nyo po dagiti sumarsaro nga vlog ko. Moto vlog, vlogs, maski ano lang vlog. Ayan. Siyempre madi mo po ko ti song covers. Dita tayo nga naman mo. Ti panagkan kanta. Naglamiis. Kasla di pa nagayat nila kanyam, limamiis. Gerald, agan box tayon. Ito mo eh. JRS. JRS, madig pa niluklok na nata luktan tayon. Ti pagpisang ko dati lata society lugar pisang kon dito na po mic adapter ti GoPro para ditoy tapno no moto vlog ka saksak mo external mic diretso da audio nan hanga kasla da record ka ti cellphone nga nakarigriga nga i-sync amo amin dagi moto vlogger dayta nagrigat ti agi-sync ti audio iso nga masapol nga dakas ti mo tapno audio ti parag moto vlog mo kat eksaktong hanggang agi-sising kan kung kaming cutter ko wala akong cutter nakabati actually nagbasi dati ko picture na manual. Kita mo nagdakpil yung karton na nagbasi sila kargana. Grupo mic adapter para ditoy. Kabel 13 ti helmet. Malinsa. Madi kami may kabel dito GoPro ta. So te susar nga pagkuha pagbit video. Gusto mo ka. Dito yung GoPro. Kabel mo kasta. Ngarod karo ba? Testingin tayo di audio quality na dito mic adapter plus Boya mic and syempre GoPro nga madatek pelang studio maninak pelang motor yan rumuwarak makita yo dagiti cactus ni anti nga jobe nakita cactus kada daw rabi apo alas 9:30 siguro ti oras. Nakita kay mulmura da po. Pag motorak ko kaya lang rabiin baka maka-istorbo ti karuba lagi to panagmotor ko tatang rabi Nakikita tayo tulad tanong bigatan na karuba. Testingin tayo nga patarayan iti nabuntog, napartak. Kaya pinaka napartak no napindas mo lang ti audio na. See you no bigat karuba.